twongeye kubirizaho bakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje aho mere mwese tubifuriza umugoroba mwiza ndetse no kunogerwa n'undi n'ibigano byacu bya buri munsi, aho dusanzwe tubagezaho amakuru yacu ya buri munsi. Buri munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa kane 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru yacu yuko akarere kiriwe Indonda Bijombo, tubwira uko katewe na drone, tubwira uko byagenze, tuza kuganira na shefu wahariya n'undi kumugeti, ndetse tuza gukomezanya makuru yacu ndetse na mugezi wanje dusanzwe dukorana Faustin, tuza gukorana nawe amakuru tubabwira uko Minembwe naho drone cyangwa indege ya Sukhoi yagabye igitero hariya mu kibuga cy'indege cyariya ku Kiziba, aho hose turagenda tubabwira uko byifashe. Rero reka tubagezeho ikiganiro twagiranye na shefu wahariya Indonda Bijombo kumugeti, hanyuma dukomeze n'amakuru yacu yandi tubabwira uko byifashe. Baguye ku Muramza najya kungunda, urahazi se? Ndahazi. Wale mu kaya Barundi bigwa kungunda. Maka yabo nyine nibinyugunyugu. Baguyeho tuziga matokeo ya ni kungunda na he handi no ku Muramza. No ku Muramza. Hajya mu Baturika ku Muramza ku Barundi babaho, Barundi babayo. Kwijimbo. None abaturage bo baherereye he? Abaturage bo baherereye abaturage basanzwe, abakecuru, abana abaturage aho turi uhereye ku Irango ukageza ku Mugete, naho umuturage agarukira ukaroza gahuna, ukaroza n'ahantu kuri Kibogeri gusa, uruhande rwa Bijanda, uruhande rwa Nyakirango, uruhande rwa Muramza, uruhande rwa Kanogo, uruhande rwa barirukamwe, bari mu bihuru. Ayo makuru yo ndayakubwira yuko bari mu bihuru, kandi nyine nico nimba yo makuru kubwira turahunze, turi mu bihuru kuko nta ukanye n'abantu, umugabo atandukanye n'inka, umugabo umugore ntako no kubwira umuntu kugenda bashaka. Okay, nukuvuga ngo abarundi nibo bari amakuru twatumye ngo bari kwanza mwita abarundi, mbese adui ari kwanza mwita koko? Konda kubira batambutse kwanza mwita bari ku Muramza abarundi. Kurumva? Ndakumva rwose, ndakumva. Abarundi FARDC, Atarendo, Intera hamwe, abo bose bari kumwe. Umupaka wabone hano ku Ijimbo na hano ku Butiru kwaza gufata kwa ntakandi. Ndahabona. Aho numva uko kera batugarije batwegereje. Mu Kajembwe naho gice cyaruguru cyose cyo Kajembwe bariyo barahigarura mu Kajembwe ni wabo bariyo. Oya, pole cyane rwose, mukomere pe, Imana izatabara rwose. Bari abaturage bifotoje bari ku Muramza, bari mu Kajembwe, bari hehe? Ni mu Kajembwe, n'abanyakajembwe nibo bifotoje, nibo bana bagiyemo bari kumwe n'umusirikare wabo ni kobo yiri wabajana. Izo binyugunyugu byarashe cyane. Ayana ko byakusa amabomba abiri gusa biragenda nta kundiga. Tubiziga ko ariko byarashe cyangwa byakushije, natwe tubusha amabomba ariho tujyanye gusa. Abaturage ubuzima numva nta biryo barasahuwe, byose nta nibibazo. Kubanga amazi yo ku Muramza no ku Ijimbo no mu Kanogo no
mu bijanda no kuri Nyakirango no mu nani mu waturika hose ajya mu Kanogo aho hose ko barasahura ko bari kwamabirwa bose ibyo kujya gusa nakanda kariko kosa uhereye ku kwihuza ukagenda ku mata kuko ariko se ko muzi ndako badatwara bo n'abantu babasahura gusa Imana ukabirora uvira ukabirora uvira ari abo gituza mu bapfureba ngaye nguko uko bimeze inshuti zacu n'ubundi akarere k'Indondo ya Bijombo kiriwe n'ubundi gatuje nubwo ibitero byagabwe kugeza nga uyu munsi kugeza amasaha turamenya amatokeyo ariko kandi ubu ngubu drone zikaba zarashe hariya ku Ngunda kuba hasi ndetse na hariya ku Muramza ku Ijimbo niho drone yarashe ibomba imwe yongera irasa hariya ku Ngunda irindi bomba rimwe. Rero hano ku Muramza ku Ijimbo niho drone yarashe mwika y'abarundi ariko kandi abaturage hirya no hino baranyanyagiye barahunze kugeza ubu ngubu imihana abenshi barahunze ku Ijimbo barahunze Rushimisha barahunze mu Kanogo barahunze ku Bijige barahunze kandi umwanzi akaba afite gahunda yo gukomeza gusahura no mu bindi bice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo umwanzi yasahuye ku Ijimbo aho abaturage bari bahunze asahura Rushimisha aho abaturage bari bahunze mu Kanogo arasahura ku Bijige arasahura kubera ko abaturage bari bahunze bahita binjira mu myaka yabo mu biryo byabo barabisahura kugeza ubu ngubu abaturage bakaba bafite inzara nyinshi cyane. Gahunda iriho kandi nuko bafite gahunda yo gusahura kuri Nyakirango no kumuturirwa aho niho bafite gahunda yo gusahura kubera ko Nyakirango abaturage bahunze kugeza ubu ngubu abaturage kumisha aho baherereye mbese aho abaturage bahunze aho baherereye umuturage ari ku Irango umuturage ari ku Mugeti umuturage ari ku Kibogeri ku bahazi ku Kibogeri na ahantu uzarengukira uja mu Gahuna niho abaturage bagarukira ariko ahandi hose abaturage barahunze bavuye mu byabo inka bamaze kuzirya ari nyinshi cyane zishaka gutoroka zisubira mu mihana yabo zigata zihurira n'izi ngabo zo kwa Nyamusaraba P5 ndetse n'ingabo z'u Burundi bakazirya bakazigabana ariko uko bimeze hariya mu karere drone yarashe ariko kandi biravugwa ko kandi umwanzi yawumiye cyane arakubitika cyane ngo turamenya umubare w'abahasize ubuzima ariko kandi biravugwa ko umwanzi yakubititse cyane yaumiye mu buryo bushoboka bwose. Rero ngaye nguko uko bimeze hariya Indondo Bijombo ikindi twabasha kumenya abantu benshi batari bazi kuri iriya foto mwage mubona ya hariya yifotoreje abenshi bavugaga ko iriya foto ari hariya ariyo ku Muramza ariko kandi iriya foto niyo hariya mu Kajembwe aho Koboyi yifotozanyije n'abasaza bavuye mu bandi n'abaturage bavuye mu bandi baje gufatikanya n'ingabo zo kwa Gumino ingabo zo kwa Nyamusaraba ingabo zo kwa Koboyi baje gufatikanya umugambi n'ubundi umwe wo kwica abanyamurenge wo kubasenyera. Abaturage nibo batahunze nibo bari ku ruhande rwa Gumino abaturage mwagiye mubona bifotozanyije n'ubundi n'ingabo zo kwa Koboyi abenshi bavuga ko bashimuswe ariko kandi n'abaturage bamwe n'ubundi bagize gute bamaze kwiyonkora baje ku ruhande rwa Gumino niyo makuru twabashije kumenya muri no mugoroba. Reka dukwitire mu Minembwe muri uyu mugoroba ku itariki 10 nibwo leta Kinshasa yongeye kugaba igitero mu baturage irasa ku kibuga cy'indege cya hariya ku Kiziba mu Minembwe. Iki gitero kije nyuma yaho kandi za drone zakomeje zirasa mu baturage hirya no hino
zahereza gusa kuko zirasa za Mikenke, zirasa za Karongi, zirasa za Gakenke, zirasa Irundu, zirasa za Karingi, zikarasa muri centre ya Minembwe, zikarasa mu isoko abaturage baremye. Uyu munsi kandi iyi Sukhoi ku mashusho mwagiye mubona, iyi Sukhoi yarashe ku kibuga cy'indege aho inka zari ziri, amatungo magufi, intama, ihene, inka. Iyi drone ijaje n'ubundi mu masaha ya saa saba aho yagerageje kuza kurasa mu baturage. Murabizi ko uyu munsi ari umunsi wo kuwa gatanu, aho abaturage benshi bakunda kurema isoko ya gatanu bashakisha utwo kurya, abashaka iyo sabune, bashaka umunyu, bashaka iyo sukari ndetse n'utuboga dukeya baje guhaha, nubwo ibicuruzwa byabuze ariko kandi ugasanga ako gasoko karabafasha ka buri wa gatanu. Rero kandi mwibuke ko izi ndege ziza kurasa buri wa gatanu warimwe n'Imana. Nyuma yaho n'undi iki cyumweru cyari gishize, abaturage ba Minembwe baryama basinzira, nta ndege iza kurasa muri Minembwe. Bari bije no Pasaka neza, kandi ubwo bari basigaye basinzira bafata Imana yabatabaye, irabarokoye. Ariko kandi iyi Sukhoi yongeye kuza, ni indege yo mu bwoko bwa Sukhoi, ntabwo ari drone. Ubushize drone yaraje irasa Mikenke, ihitana bene wabo benshi, ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi, aho yaje ifite gahunda kurasa kuri twirwanaho, iteza irasa ku ngabo zabo, benshi basiga ubuzima, aho mahiti zabo zamaze gushika araza kwa Murima ndetse za kajute zabo. Bije n'ubundi kandi mbere yaho drone yongeye kurasa kandi gusa kuku point zero, hara ku point zero irasa hara za Bicumbi, aho kandi yagiye yihitana ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga za drone ndetse n'ababikoresha bahasiga ubuzima. Uyu munsi kandi drone ku munsi wo kuwa gatanu yongeye kugaruka igaba ibitero hariya mu Kiziba ku kibuga cy'indege, yacangirije, yakimbye, hari inka, hari ihene, n'ibintu biteye agahinda kubona leta Kinshasa yongeye kugaruka kugaba ibitero mu baturage. Biba bigaragaye ko kuba ikoze bino nuko yabuze abaturage. Tubabwiye ko kino kibuga abaturage bahacaga berekeza mu isoko ya gatanu, ariko kubw'amahirwe ntabasiga ubuzima, ariko kandi abenshi bakomeretse, abaturage bakomeretse hariya muri iki gikorwa amafaranga yagiye bafata. Ariko kugeza aya masaha drone yasubiyeyo, isiga yicukuye iki kibuga cy'indege cya hano ku Kiziba. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje cyane, ariko kandi hamwe n'Imana ubutabazi buzaboneka, hamwe n'Imana gutabarwa kuzaboneka, kubera ko bari abaturage bahara mu Minembwe n'inzirakarengane, bari abaturage ba Minembwe nta bahuriye na politike, abaturage bahara mu Minembwe nta kibazo bafitanye n'umuntu uwo ari wese. Ariko kandi leta Kinshasa yakomeje kwanga abaturage bayo, ikashaka ngo ibangaze, ibirukane bave mu gihugu ntacyo bakoze kibi. Ariko kandi icyo twavuga nuko nta muturage w'umunyamurenge uzashira gushira, nta munyamurenge uzava mu Minembwe, nta muturage w'umunyamurenge uzava Indonda Bijombo, ntibizakunda. Niho mu butaka bwa sekuru na sekuruza, niho muri gakondo, ntabwo umuturage azava mu Minembwe, ntibizakunda. Babigerageje inshuro nyinshi birabananira, hakiri ndetse n'abasirikari ba FARDC aho barakiri hariya mu Minembwe, twirwanaho iza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibirukane, barahunga. Rero kugeza ubu abaturage Minembwe ikaba ikotorwa n'abaturage, ikaba ikotorwa n'ingabo za twirwanaho M23. Ubu ngubu rero ntabwo bizaba bikunze ko bakwinjira muri Minembwe, ntibizabakundira, haranyerera, bazaharebesha amaso nk'uko Rugabo yavuze. Afandi Rugabo yaravuze ngo bazaharebesha amaso ariko ntibazahagera. Tubabwire ko muzaza murasa drone, muzaza murasa Sukhoi, ariko ntimuzagera muri Minembwe, muzaza muharebesha amaso nk'uko afande yabivuze. Ngahe nguko ukomeze akarere ka Minembwe uko kameze kiri muri no mugoroba. Ibitero byagabwe mu masaha 7 n'undi mu masaha agishaka gukura, ariko kandi hamwe n'Imana ikomeje kurinda abaturage bo hirya no hino. Ngahe nguko uko bimeze mu karere ka Minembwe, kandi Rugezi n'amahoro, Gipupu kugeza ngubu abaturage nabo bakomeje gutakira amahanga ndetse na leta Kinshasa
bavuga ko igihe leta Kinshasa yavuye mu mihana yabo hara mu Gipupu basigara gutyo nta muntu bacunga umutekano. Nyuma yaho twirwaneho ije kubacunga umutekano babana neza, babana mu buryo bwiza, ariko biza kurangira kandi twirwaneho ihavuye. Ati rero abazalendo batangiye kuza kudufunga, umushefu wacu bamufunze, abaturage batangiye kubahotera babafunga nabi, ariko kandi basaba kurenganurwa kuko ntabwo ari byiza n'undi kugira gute guhotera abaturage bizira akarengane bafite aho bahuriye na politiki. Ngahe nguko uko byifashe hirya no hino, tubabwira ko Kinshasa hakomeje kubera inama iri kumwe Nyamusaraba, Kayumba Nyamwasa ndetse na Karemera Tawimbi na Muhamiza Jean Sikoye. Umugambi wabo iyo nama igamije kugira ngo bafate gahunda yo gutanga amafaranga ku baturage bamwe na bamwe kugira ngo bahakane ubwicanyi leta ya Kongo iri gukorera abaturage bahariya muri Haut Plateau cyangwa muri misozi miremire y'Umurenge. Iyo ni gahunda yabajanye ndetse kugira ngo bagambanire ubwoko bwabo bw'Abanyamurenge. Nubwo bimeze cyo nta muturage uzapfira kugira gute gushira. Bavuze ko FARDC itaragira mu Gipupu ko yatinye kubera ko ababembe baho bashigikiye twirwaneho cyane barimo Poneo. Ikindi kandi nuko chef de collectivité secteur Itombwe yagarukiye mu nzira yatinye kugerayo. Nundi ni musha uwo muyobozi wasimbuye Kiki. Andi nuko drone bivuga ko naho yarashe uyu munsi za Mikenke yangiza byinshi mu ncamake, nuko byifashe hariya muri kagace k'imisozi miremire. Rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mutakora subscribe kuri Scott Show, twasangane mu kugira n'undi muzamubona ibiganiro byacu ku gihe. Twamagana leta Kinshasa, twamagana Abanyamurenge bakomeje kurwanya bene wabo, twamagana leta y'u Burundi, twamagana leta ya Tanzania, ya Angola ndetse n'abandi benshi bafite uruhare mu kwica abaturage b'Abanyamurenge mu misozi miremire. Ariko kandi hamwe n'Imana turwaneho izakora akazi kabo, kandi urugamba rw'Imana